نحن نختاروا ثلاثة مكان فقط همسي وهي أيامي سلمو يوموشا ماتيرالي أصلا تماما مويوم ويكينا بوشا نختاروا أنا مخير وتكش مكني أنا مخير خوش روها وتك مكني اختاروا إنك خشوا وتكش قطعهم أولي أوبراشن ما قاعدين دام كانت شما بختم ياكم وراي تاري مدارات كم دقيقة ترى عايز كشت الكاميرا جفتن عايز بختم كم دقيقة ترى بشو ترى خايف تدوجون صوت بسم الله الرحمن الرحيم أكمل قاعدين مش ثلاثة مكان ما كخروان يبزخ شو ما بسم الله هو نيجي قدام موبايل ما ده أي كلش بيتكش في شيء يا بود قايسين يروستان أجيش وتكش مكني بسم الله أنا كتشكو مكني ميقعدوني بسم الله الرحمن الرحيم إنا نختار كم تري جالس تستعمل وتكش كنيم دي ده سوداء كم تري تستعمل إنا تعرفي دي قاريش قاريش ولا نيكي مو أنا متاري وما إنا كم تري تتلاكني إنا نختاره وزي وتكش مكني أنا نخيل بكاميرا رافيشون يورو باروچ میگم مانیکن بگیری که کارت و اصلا مینا اینا برای نیم کار این اختارو من یگون کار نکردم هر یک کاری کردیم مانیکن من نشگاه مینا این اختارو وارد نیگمو گرلاوی کلون که میپوشه زن که بوس بالای گردنش غافسای این اختارو اول بویا برگو تخشش کنم اولی کیت پیت فوای کنیم پیت فورا بگیریم چسبونیم و باکی خط پدوای کنیم خشرو میشه این اختارو وارد نیکی ما تمام شد هر یک شما میتونه گیریم خیلی بگیری بودوزی این ها این خیل مات خیل این اول بوکراشنش کنم جاش کشولا کنم با عجوبات خشرو میشه این اختارو شاگردای عزیز اینا کردای ما تمام شد اینا کمتر اورویش دید اول نخل کشولا کردم و 6 مهره خیلی 2 میلیمتر گرفتم بعد 1 میلیمتر یا تا 3 میلیمتر یا تا کپل اینا مخیل دخترو با ای پرشم هم خیلی اینا مخیل اوکراشنی کردم